kubera ko atabaye muri seminaire yuko ari ijambo cyangwa se ari ikibazo babajije pasiteri ngitekerezaho cyane. Abantu barabajije ese uzumenya ryari ko wasize igihe ushatswe. Jewe ndamubwira ati jewe nzigiye namenye ko nasize. Mubwira ko ari igihe nahisemo kumenya ururimi rwanyu, nicyo gihe nari namuye yuko ntafite gusubira inyuma, ati ubwo rero ndagiye iwacu ndahasize. Niyo mpamvu uyu munsi nubwo ari agatima kari kaje yuko ngiye gushingirwa ntafite bene wacu hano, ariko nza kumenya neza yuko ari mwebwe bene wanje kuri ubu. Imana ishimwe. Yavuze ko ntinda ariko mu by'ukuri sintinda cyane. Twarashimye muri Kenya, nsezera narashimye, ni naho bakuye iryo jambo yuko nza mvuga byinshi nkarondogora, ariko Pastor Rutayisire yaravuze ati ari ikimenyetso kibwira umuntu ko yashaje ni ukurondogora. Sinzi neza nimba mbirimo cyangwa muraza kumbwira nyuma. Turashima Imana ko tubaye kuri uyu munsi, kandi turasaba imbabazi ko twakereje nkuko mushumba yabivuze. Ntabwo mu by'ukuri ari ibintu byiza, ariko turabashimira cyane ko mwihanganye murakomeza na gahunda nubwo tutari duhari kugeza kuri aya masaha, mukaba muricaye mutegereje iki gikorwa. Mu by'ukuri thank you so much. Mfite amashimwe menshi ariko ndagerageza kwihuta. Amashimwe yanje ari mu bice bitatu. Igice cya mbere ndavuga impamvu zo gushima kwacu, impamvu yatumye tutegura iki giterane kandi twari twarashimye. Narashimye muri Kenya, shiki hano tufata undi mwanya wo gushima. Igice cya kabiri cy'amashimwe ndavuga amashimwe nyirizina. Igice cya nyuma cy'amashimwe ndavuga amasomo, nimba ari amasomo ariko mu byo nateguye nabyise lessons ni kimwe. Sawa. Ni amasomo nakuye muri urwo rugendo rwanje, nabyise lessons from the wilderness, cyangwa se amasomo nakuye muri ubwo butayu bwo gutegereza imyaka 9, ntabwo ari imyaka 8, yari imyaka 9 n'amezi hejuru. Impamvu cyangwa se intego yo gushima kwacu ya mbere ni uguhigura umuhigo twahize imbere y'Imana yuko nituhura gukora igiterane cyo gushima. Yigeze kumbwira yuko icyo giyabaga muri Kansas, ambwira ko tabanyamurenge bahaba benshi, ariko arambwira ati nuzu ukansanga hano tuzabanza twibukire mu muhana urimo abanyamurenge benshi kugira ngo nshime mu rurimi rwanje numve neza ko nshimye. Tushimiye Imana rero ko tuhiguye uwo muhigo. Impamvu intego ya kabiri yo gushima kwacu ni ukwamamaza gukomera kw'Imana, tuyihimbaza mu kuvuga imirimo ikomeye yadukoreye. Turaza kuyivuga n'indi bene data bayivuze nawe yayivuze. Intego ya gatatu ni ugukomeza umuntu waba ari mu kibazo cyangwa se mu butayu nk'ubwo twanyuzemo cyangwa mu bundi, kubera ko wilderness ziratandukanye. Buri muntu ari mu butayu bwiwe. Ni ugukomeza rero umuntu uri mu butayu ubwo ari bwo bwose atakomere, Imana iramuzi kandi imubereye amaso. Ikindi ntabwo yishimiye umubabaro uri kunyuramo muri ubwo butayu. Ikintu cya kane ni ukwibutsa abantu imbaraga ziva mu kwizera. Handitse ngo kurarema ibidahari bikabaho. Hanyuma intego ya nyuma yo gushima kwacu ni ugushishikariza abantu gusenga ubudasiba. Ari igihe muri ubwo butayu umuntu azanyuramo aza yibwira yuko Imana itamuzi cyangwa se yamwibagiwe, ariko ikiza gikomeza umuntu ni ukugera aho hantu ukibuka neza yuko Imana itakwibagiwe, ukubira ukayisanga ahandi wari wayisize. Twe gucika intege, ahubwo tukomeze dusenge. Mu mashimwe yanje rero afite ubusobanuzi bwinshi ndetse afite n'ingero, ariko sinzitanga. Natanga amashimwe gusa kubera impamvu z'umwanya. Mwene data yabivuze, twebwe ta amashuri tuzi dufite, ariko bafite imirimo kandi no kuruhuka amasaha arakuze.
cyambere turashimira Imana imigisha yayo mu buzima bwacu, arimo kubaho amagara meza, imiryango, inshuti n'abavandimwe, ariko cyane cyane agakiza. Niyo mpamvu turi hano mu rusengero, twari gukora ikirori kinini cyane tugatumira abantu mu kabare wenda cyangwa muri hoteli, ariko turashima Imana ko twakijijwe. Niyo mpamvu twahisemo gushimira mu rusengero. Ishimwe rya kabiri, turashimira Imana kubera uyu munsi twarateguye nk'abana b'abantu, twabiteguye kera cyangwa se tutarahura. Nyuma yo guhura uyu munsi tweneje amezi 4. Nashitse hano kuri 22 z'ukwezi kwa 8. Kuva ko uyu munsi amezi 4 arashize. Twari twarapanze gushima ariko ndarwara, mboneyeho no gushimira Imana yuko nakize. Kine turashimira Imana kubera ubukwe bwiza idukoreye. Iki gitekerezo mwene data yakigize ku cyumweru, abe kuwa mbere twibwira umushumba acyumva nk'ejo. Ntabwo yigeze atugora, arabyemera. Nubwo murakoze kumukomera amashi, natwe twaramushimiye, dufite no gukomeza kumushimira kubera ko yatugiriye neza. Ikintu cya kane ari nayo ntego nyamukuru, nuko Imana yaduhuje inyuma y'imyaka 9 yo gutekereza. Twari twabivuze, mu by'ukuri si imbaraga zacu zadushoboje, kuko henshi twarahageze ducika intege, tubona ko bidashoboka. Ari ubwo yatekerezaga kuza muri Kenya ahebe ibintu bya hano muri Amerika, kubera ko ubuhamya ni burebure. Tuzabushakira ikindi gihe, cyano zabaye nyinshi, ahari tuzaja muri imwe, ariko tuteganya no kuzandika ibitabo kubera ko twumva amakuru yacu adasanzwe kandi atokwirwa mu munsi umwe. Ni amakuru agomba kuja hanze kuko nzi ko afasha benshi. Imana yadukora ikintu gikomeye. Mfite ibintu 5 hano natekereje, mbona yuko byari byananiwe. Amafaranga yananiwe kubikora. Nta mafaranga bigeze badusaba ngo tuyabure tuvuge ko twanze guhura muri icyo gihe kubera ko twabuze amafaranga runaka badusabye. Icya kabiri ni connection. Twarazigize nyinshi. Twigeze kuba connected n'umugore ukuriye ambasade ya Amerika muri Kenya. Igihe akadufashisha aratubwira ati urabona Biden ari hano, reka tutegereze, nasubirayo pressure za coming down nzabafasha. Nta kintu na kimwe yatumariye. Na zindi connection nyinshi ntovuga kubera impamvu z'umwanya. Ikindi ni igihe cyangwa se time. Igihe cy'imyaka 9 mu by'ukuri ni igihe kirekire. Ari ibintu byinshi bishoboka gukoreka mu gihe cy'imyaka 9. Ariko icyo gihe cyose cyashoboye gukora icyo Imana yakoze mu munsi umwe. Ikintu cya kane ni umubabaro. Twarababaye, habaga iminsi duhamagarana tukabura icyo tuvuga. Akarira kuri telefone, naje nkarira kuri telefone, tugakupa. Ni umubabaro mwinshi. Ariko uwo mubabaro nanone tiwaduhojeje. Ikintu cya nyuma ni urukundo. Pastor yabivuze nta kindi cyaduhoje. Nkuko babivuze, yego ndi umunyamahanga kimwe nuko namwe muri abanyamahanga kurenje. Ikiza kintera fiere nuko yari umunyamahanga mu gihugu cyanje, cyangwa se mu gihugu cyacu. Mu makeya nta kindi cyaduhuje ni urukundo. Urukundo rwanyuze mu ntambara nyinshi, zimwe zizwi, izindi tuziranyaho twembi. Izindi ahari arizo azi mu mutima wiwe kuko naje arizo nzi mu mutima wanje njenyine. Ariko urwo rukundo rwaciye muri ibyo byose tirwashoboye kuduhuza mu myaka 9. Imana mu munsi umwe nabonye visa ari ku wa 5. Ku wa 3 ndahaguruka ndaza. Imana yankoreye ikintu, ibyo bintu byose mvuze byari byananiwe gukora kandi ari ibintu bikomeye. Haba muri iyi si turimo, haba mu isi y'umwuka. Ndabishimira Imana cyane. Ikindi nuko twaje twese, twari twarabyaranye abana 3 muri icyo gihe. Arabo yansigiye, arinda nasigaranye, ari ubundi nabyaye yaje kudusura. Hatokeye opportunities 3 muri iyo myaka 9.
iya mbere yarukuza kwanje jenyine agasigara abana babiri muri Afrika ico gihe aboneka indi yo kuza abana bonyine jewe ngasigara nkazabasanga haza kuboneka nindi yo kuza bamwe muri twebwe abandi bagasigara kubera izindi mpamvu nazo tutari dufite ico twozikoraho ariko muri ivyo bihe byose Imana yagiye iburizamo kuza kwacu kugira ngo tuzabashe kuza twese turi hamwe. Ndabishimira Imana cyane. Muri ico cyo gushima Imana ko yaduhuje nyuma y'imyaka 9, ndashima Imana ko yamurinze nawe mu gihe ari hano yarwaye kenshi rimwe na rimwe yakambwira ngo bamusabye kumubaga ariko Imana yagiye imukiza mu imihanda yano maze kugira ubwoba kera kandi nazaga nyemere imihanda yiwacu cyane. Ikindi nuko Imana yabanye nawe imu mutima wo kwihangana mu magambo menshi kenshi bagiye mubwira ngo nashaka umukobwa mwene wabo bakararenzaho kubivuga gusa bakamushakira uwo baberanye ariko arihangana arantegereza jewe umunyamahanga. Ivyo byose ndabishimira Imana. Hanyuma ndashimira Imana nako ndabashimira ivyo Imana ni nkaho mbirangije. Ndashimira abantu bose batwitavye uyu munsi mu byukuri ndagira ngo turi mu bantu batazwi cyane ariko tumebarikiwa. Ndabashimira mwese ko mwatwitavye abo twahaye ubutumire muraza amatorero tofauti turashima cyane Imana ibahe umugisha. Muri abantu bagaciro cyane kuri twebwe. Ndasubira nshimire abantu badusengeye bose. Twarasengewe. Nimba ari abantu basengewe kugira ngo bahure, nimba tutari ba mbere turi mu ba mbere. Twarasengewe n'abantu bamoko atandukanye, n'abafurero baradusengeye. Abanyakenya baradusengeye, Abanyarwanda, Abanyamurenge n'abino ni badatabukwe. Baradusengeye bose. Twarasengewe cyane pe. Twasengewe n'abantu batuzi, dusengerwa n'abantu badatuzi, dusengerwa n'abo twebwe tuzi abandi tutazi. Abo bose n'umuntu wagize ico bwira Imana ku bwacu. Ntabuze umuntu mazina yiwe kuko ni benshi sinobavuga bose ariko abo bari bose zambasabira Imana. Zabwira Imana ati umuntu wese wansengeye uwo nzi n'uwo ntazi uzumumpera umugisha kandi nawe mukigeragezo harimo cyangwa mu cyifuzo afite nawe ati nawe you satisfy the desires of their hearts uhaze ibyifuzo by'imitima yabo bose abo bose badusengeye. Ndashimira umuryango wanje mfite hano, ndashimira inshuti cyane. Nari nzi ko igikorwa kiza kuba kiri live n'abantu benshi bari wansabye link ariko tuzaza kubaheza nyuma baze kubikurikirana ariko bose ndabashimira kubera yuko batukoreye ibintu byiza kandi batwifuriza ibyiza. Icyanyuma mu mashimwe yanje ndashimira Pastor Alex tukore surprise nawe umunsi wa surprises turashimye cyane. Igice cyanyuma rero tekereza ko ntatinze cyane. Igice cyanyuma rero ni nacyo kirekire ariko singitindaho cyane. Na masomo nakuye muri ubwo butayo bwanje. Na masomo 12 ariko ndayasoma gusa muhumure. Sintanga ubusobanuro bwayo. Irya mbere rangora anditse ngo God is the master planner of our lives. Biraza kungora gusobanura kuko sindi umusobanuzi ariko Yesu ni nka ndabisigutse. Yesu ni ngasubira vuga. Yesu ni nkawe upanga niwe birananiye ariko niwe nkagishushanyo cy'ubuzima bwacu voilà. Asante ko mwumvishishe. Afite detail z'ubuzima bwa buri muntu wese.
aho uri hose Imana irakuzi. Muri iri somo nize kwizera Imana ntitaye ku kintu icyo ari cyo cyose icyo ndebesha amaso. Narizi ko amafaranga yomfasha ariko nsanga atomfasha. Tekereza ko connection zomfasha tizamfasha. Aho nari ntegereje ubufasha bwanje ko buva siyo bwavuye. Muri makeya nize kwizera Imana blindly nk'umuntu udafite amaso abona imbere, ukamenya gusa kwihari kandi iri kubiplaninga ko byose bigenda neza. Icya kabiri namenye yuko Imana iba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Daily he is involved in our daily lives. Kandi aba involved mu kiwango cyangwa mu kigero tumureka kuba involved. No mubwira ati gera muri salo tugere mu cyumba, ntabwo agera mu cyumba. Ariko numuha hose no muri mu gikoni arahagera. Icya gatatu, nta sengesho Imana izisuzugura, nubwo ryaba ari gufi, nubwo ryaba rifite iziye emotions. Nta sengesho Imana izisuzugura. Ryaba isengesho uvugisha amagambo cyangwa ryaba isengesho ryarindi ryo ku mutima, ubushize pastor atubwiye ati n'ibitekerezo izibisubiza. Imana izitegera, iziyumva kandi izisubiza. Isomo rya kane nakuyemo nuko ari ibihe bituremera mu buzima, sinzi kurinje bwari ubutayu, nico gihe cyo kwimenya cyane cyane kubera ko wibwiza ukuri. Ari igihe numvaga yuko wenda ari ibyaha ntarihana cyangwa ari ukuntu ntaratungana neza n'Imana cyangwa sindasenga neza cyangwa sinasoma ijambo, mbese nigiye uza wibwiza ukuri kose kandi ko ndavuga mu standing cyangwa muri stand y'umukristo, ukimenya uwuriwe mu Mana nawe uhagaze mu gakiza. Isomo rya gatatu, Imana irakiranuka. Icyo cyo twese turacumva ntarize nsobanura. Imana tizibesha, tiza yicuza kandi izira ku gihe, ntizikereze. Twizere gusa ko dufitiye umugambi mwiza. Isomo rya gatandatu nuko dufite abantu nize aba destiny helpers, ariko nkurikije isomo ry'uyu munsi ba Yonatani bo kwinjirira aho ngaho. Nuko Imana yagishiramo destiny helpers buri hantu h'ubuzima bwawe. Iyo ugeze ahantu akenera gufashwa, ari umuntu Imana iba yateguye yamushize aho ngaho, ukahamusanga ari tayari kugufasha muri icyo gihe. Gusa tuzasaba ubwenge bw'Imana, tuzaza tubamenya, tubitwareho neza, nibidusaba gutindana nabo dutindane nabo. Rimwe na rimwe aba ari abantu kandi kaba ari system cyangwa mbese abe n'indirimbo. Ari igihe uzuhura n'indirimbo, ari igihe kimwe nategera indirimbo imwe kandi wari umunsi mubi kuko bari wampakaniye muri ambassade, wampakaniye muri OEM, sanga ko tawundi. Uwo munsi ntashe n'imodoka mfunguye YouTube namampurana n'indirimbo y'umuririmbyi umwe ivuga ati iyo ugeze ku mwisho utareba imbere utazi what is next, ngo yazavugiwe ngo ari izina rimwe nzampamagara, izina rya Yesu. Iyo ndirimbo yaziye ku gihe, narayipostinze hafi icyumweru cyose, nkazanyitegera buri gihe. Mbese n'indirimbo ishobora kukubera destiny helper. Shobora kuba ari umuntu, ashobora kuba ari system, ashobora kuba indirimbo, ashobora kuba ari inyigisho uhura nazo zikagukomeza muri urwo rugendo. Isomo rya karindwi ryanje nuko it's never an option to rise against people. Ndavuga yuko ari igihe duhura n'ibigeragezo ukavuga ati muri ibi bihe hateye ikintu cy'abarozi, ukavuga ati ni runaka. Jewe nize siwezi kuchukia mtu, ntabwo no kwanga umuntu cyangwa no hagurukira umuntu ngo kubera ko yagwanyije ibyanje, kubera ko naje kumenya neza yuko nubwo yo bitinza ariko tiyo biherana. Ubwo rero sinzarwana na wa muntu, nzahanga amaso wa wundi ufite na wa muntu, wa wundi ufite isezerano ryanje ngo nubwo ryomara imyaka igihumbi azarisohoza tu,
nubwo ridosohorera kuri nje ariko umwana wanje rizamusohorera. Nama nkura amaso yanje ku bantu nyama nyahanga Imana. Byaramfashije ni isomo nasomye nize. Kandi igihe uzarekura abantu wenda utekereza ko aribo bakubuza imigisha yawe, ico gihe uzabasha guhura n'Imana mugahurira iyo ndani mu mutima, kandi Imana iba mu mutima. Ibi tugaragaza hanze kenshi abari byo by'abantu, ariko buri muntu agira ahantu hiwe n'Imana. Kandi aho hantu hawe uzahagera mu gihe ubona ko ta yindi nzitizi iri hagati yawe n'isezerano ryawe uretse Imana yonyine. Icya munani, mwihangana sigaye bikeya, nuko ta muntu ushobora kwiba umugisha wawe. Muri iyo myaka myinshi yo gutegereza ari ibintu byinshi nagiye tekereza, nkabona abadamu ko barabyara kifuza umwana nanje, nkabona abandi ko barahura n'abagore n'abagabo, ko navuga mu makeya ariko bifite detaye cyane cyane mu mutima wanje. Kandi nkabona naje mfite right yo guhura n'umugabo wanje, kuko nabwiraga Imana ibuka za ntambara zose twarwanye. Tugeze kugera ahantu turavuga ati reka tu give into the pressure yabaye nyinshi cyane. Tasi yacu dufiteyo tuzabanamo twembi. Ukeneye umuryango wawe, nkeneye umuryango wanje, bose banze. Turavuga ati reka dutandukane nanone, tube mu isi kuko turi mu isi, tubane n'abantu, tusubirane n'imiryango. Haciye ngira ngo hafi amezi 2 tubona kongera guhura, kubera ko ni umugisha wacu Satani yarwanyaga, mu by'ukuri si twebwe yarwanyaga. Mu magambo makeya, muri iri somo nize yuko ta muntu ushobora kwiba umugisha wawe, nuko tugomba guhomora. Uko byagenda kose, umwana wari kuzabyara uzamubyara tawe uzamubyara mu cyimbo cyawe, cyangwa tawe uzamukubyarira. Uwawe azaba uwawe. Uwo wari gushaka n'ubwo uwo watekereje gushaka yashatswe ahandi, uko tiyari uwawe. Uwawe arahari, tawe uzamwiba azakugeraho amaherezo. Iryo ryari rifite ibintu byinshi, ariko kera yasimbutse ageze ku cya 9. Imana yitaye ku bugingo bwacu cyane kurusha uko tubitekereza, more than we could ever imagine. Imana yaguhisemo ishobora kukunyuza aho ariho hose kugira ngo ubushake bwayo bube. Mbese Imana yita ku bugingo bwawe kurusha ibindi byose, kurusha umugabo wawe, kurusha abana bawe, kurusha umuryango wawe, kurusha amafaranga menshi, kurusha ibindi byose. Imana yitaye ku bugingo bwawe, niwo ikeneye, ni nawe igenda ishakisha, kuko yavuze Imana ikurikiye umunyabyaha ntizimukurikira igiye kumwica, ibimukurikiye igiye kumukiza. Imana yitaye cyane ku bugingo bwacu cyangwa se ku mitima yacu, kuko ni nawe tuzabana nayo mu ijuru twambaye indi mibiri misha. Icya 10, biragoye gushaka Imana mu bibazo. Biragoye pe. Ari igihe ibibazo bigusunikira ahantu mu gakona, ukabura imbere ukabura inyuma. Ibyo ni ibisanzwe, jewe ibyo bihe ntabinyuzemo byo kuba muri uko gutsikamirwa n'ikibazo. Ubwo rero umuntu wumva yuko atsikamwe mu kibazo akananirwa no gusenga, umenya yuko ari ibintu bisanzwe cyane. Tera indi ntambwe imwe gusa ugaruka usenga, Imana irumva nguko natangiye mvuga. Icya 11, I'm still trying to figure out how the human brain is wired to completely, selectively forget some things. Kuwa 5 hano baratubwira yuko ngo ta muntu ufite control yo kwibuka no kwibagirwa. Naje sindamenya, ariko kera icyo ni igisubizo. Isomo nari nakuyemo cyangwa se nakuyemo nuko ntazi uburyo umuntu yibuka ibintu bimwe ibindi akabyibagirwa. Bisobanura bukeya kugira ngo byumvikane. Ndatanga urugero ahari rushobora kuba ruri personal, ariko
kuri nje ntacyo runtwaye. Data yapfuye 201 ari mu kwezi kwa kabiri February 27th. It was on a Tuesday. Nari mutoya, nari mfite imyaka mike cyane. Ariko nzanyibuka umunsi mama yaje, icyo gihe nari mbana na mama mdogo. Nzanyibuka ukuntu yamubwiraga, basa n'abari kuvuga buhoro, ukuntu yageze mu bitaro asanga yarangije. Naratangiye kurira icyo gihe. Hanyuma anti aramubwira ati yarize, ati kuri uyu mubyeyi w'umuntu arakomeye. Ati nubwo atazi biri kuba, ariko mu mutima wiwe kera azi ibyabaye. Ngiye kubihuza n'ibindi kugira ngo wenda mu byumve. Ibyo byabaye 2001. Ejo bundi mu kwezi kwa 8 uyu mwaka nibwo twahuye n'uwacu nyuma y'imyaka 9. Muri iyo myaka baratubwiraga yuko ngo nimuhura timuzongera kwibuka ibibiye murimo, timuzongera kwibuka amarira, timuzongera kwibuka umubabaro, timuzongera kwibuka mbese uko kutabana bizabimera. Tukumva ari kama ndoto. Ariko muri amezi anashize sinovuga ko nari maze imyaka 9 ntabana n'umugabo. Ukuntu iyo experience yavuye from my brain cyangwa se mu bitekerezo byanje, n'ukuntu bya 201 bikiri muri nje. Icyo naravuze ati naje isomo nakuye nuko ntazi uko ubwongo bw'umuntu bukozwe. Icyanyuma, it is human. Nubu muntu kwishira mu birato by'undi muntu. Iyo uri kuinteractinga n'abantu ni byiza kugerageza kwishira mu kirato cya wa muntu. Tekereza ko ariyo mpamvu Bible zitubwira ngo twihutire kuvuga, ariko nako twihutire kumva, tube slow mu kuvuga. Kuko abantu benshi mu by'ukuri bari muri process ya healing. Arigiye uzuhura n'umuntu, wenda umukobwa watinze gushakwa, ukaza n'urugero, ukaza umubwira ibintu bigaragaza nkaho wenda atasenze neza cyangwa bihagije, cyangwa atitwaye neza, cyangwa nko kugerageza kumwereka yuko ari ikibazo kimurimo cyateye ibintu kuba uko biri. Mu by'ukuri tuzatugerageza kwishira mu kirato cy'umuntu. Iyo uri kuvugana n'umuntu ni byiza kubanza kumutegera. Iyo utegereye umuntu uzumumenya, ukamenya n'ibimwuzuye. Umuntu kenshi azavuga ibiri ku mutima. Umenye umuntu ibyo avuze, ibyo arimo bizabigutera kumuganiriza mu buryo ubona mufasha muri icyo kibazo arimo, kugira ngo sijui kama mnaelewa ko murumva. In short, tuzatugerageza kwishira mu birato by'undi muntu. Byaba byiza kutagira icyo uvuga, aho kugira ngo uvuge ikintu ukibwira umuntu kikamukomeretsa. Imana ibahe umugisha. Bwana asifiwe. Imana imuheze umugisha. Kuvuga inyuma yiwe byose ngaho byogora benshi batarinje gusa. Icyo tukemezanye. Bwana asifiwe. Ndamushimiye cyane, n'intwarikazi azi kuvuga, azi gukurikiranya ibintu uko bigomba gukurikirana. Izo ni inyungu zanje nk'umugabo wiwe. Bwana asifiwe. Titubirwanira. Ngiye kurangiza, niko nari namubwiye ngo aze kunsigira akanya gato, sinzi ko nari kompakikisha ko yarangije neza byose, ariko nije wari wabimusabye ngo ansigira akanya gato. Reka ndangize iki kintu twateguye, kino kintu tugishira ku mafuraya, dutumira abantu muratwitaba. Imana ibaheze umugisha. Rero dufite ituro twateguye gutanga ku by'Imana yakoze, ibyo byose mumvisha yavuze n'ibindi atavuze. Rirahari twarariteguye, tuzaritanga. Bwana asifiwe. Naje nahize umuhigo, ndavuga ngo umuryango nuza nta kintu mu byo ntunze kuko yabivuze, ni ukuri ntacu tutakoze kugira ngo aze. Ntabwo nshaka gusubira mu byo yavuze. Ukumubona gutya, nari nsigaye mvugana n'umugabo uhagarariye CID yo muri Kenya kubera we, kubera dosiye
y'umuryango. Ibyo byose ko ndashaka gusobanura uburyo nagerageje nkoresheje amafaranga, kuko sinafuye kumubona kubera ko nzi kuvuga cyangwa nashatse mwene wabo. Oya, namumenyeshejwe n'ibyo natanze kugira ngo mugereho, kandi kugira ngo mugereho nari natanze ku bandi benshi, ariko ibyo byose natanze ni ukuri ntacyo byatanze. Imana yonyine gusa niyo yabikoze. None ndatekereza ko natanze amafaranga ngo aze ntaze, nkabonana n'abantu bakomeye muri leta ntiyagira icyo bitanga. None se nokora iki? Ari wewe wakora iki? Nibajije icyo nokora ndakibura. None mumbabare ndasa ko warambiye abantu, kandi iki giterane twagiteguriye ibi ngibi gusa, nta kindi mu by'ukuri. Yego hari n'ibindi byateguwe, ariko sibyo twateguriye kino giterane. Ni ugushima Imana. Ndashimira Imana kuba ndi imbere y'abakozi b'Imana nk'aba ba Bishopu na Muzehe kuva i Bujumbura. Muzi ndi umwana, tumuzi nk'umuntu ukomeye. Icyo gihe yarakomeye n'ubu aracakomeye. Imana igweze umugisha kuba naje turi kumwe. Rero icyo nahigiye Imana, ndasaba abamama bazi kubyina indirimbo za Kinyarwanda. Tidutinda Pastor, ubyihangane, ni umuhigo nahize. Abamama bazi kubyina indirimbo za Kinyarwanda batega amaboko, kumwe bashiramo, dushiriremo igisirimba hano, nitumara dutega amaboko kurya. Uwo niwe mwumva akantu kari simple gusa gatoya, ntimo bikomeze ngo mubone ko twatinze. N'uwo muhigo nahize gusa. Nzategera Imana amaboko mbifashijwemo n'ababizi ba mama hano, mama Iva barabizi, n'ubundi wese wowe ubishoboye. Ubundi wese wowe abishoboye mutambuke, nta minota 5 turangiza. Badushiriremo igisirimba tukibyine muri iyo mbyino yo gutega amaboko. Nubwo tutabizi twebwe, ariko ababizi turabagenderaho. N'uwo muhigo nahize gusa. Ababizi muhaguruke dufatikanye dutegera Imana amaboko kubyo yakoze. Ushatse no kwicara mama.